Ikibazo cy'abanyamurenge barimo bicwa umunsi ku munsi abandi bagahunga nicyo kirimo kivugwa kurusha ibindi byose bijyanye n'umutekano muri aka karere. Ubu ngubu habarirwa abarenga ibihumbi 3 hafi 4 by'abanyamurenge barimo bahunga bakicwa umugenda ku buryo korokora ubuzima bwabo bikigoye. Imvugo yitwa Save Murenge mushobora kuba murimo muyikurikira cyangwa muyireba hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Abandi barimo barakoresha iyitwa Stop Killing Banyamurenge. Hanadutse noneho indi nshyashya yitwa Banyamurenge Lives Matter. Mu nkuru yacu yabanjirije ngiyi twavuze cyane ku mateka y'ububwicanye n'amateka yihariye asobanura urwango ruri hagati y'abanyamurenge n'ababembe. Aba babembe ni nabo bakomokamo abamayimayi barimo bahiga bukware ubwoko bw'abanyamurenge. Muri iki kiganiro noneho turavuga ku isura nyirizina y'ububwicanyi. Ishyirahamwe ry'abanyamurenge ku isi yose bandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Bwana Antonio Guterres bamusaba yuko yakora ibishoboka byose agakemura ikibazo cy'abanyamurenge barimo bicwa. Ntabwo ari bingibi gusa, umuryango w'abanyamurenge wanasabye ibihugu nk'u Rwanda, Burundi na Uganda ko bakwihutira gutabara ubu bwoko, ariko cyane cyane abanyamurenge bitsa ku gukebura u Rwanda kubera ko ngo bazi neza ko u Rwanda ari umuhamya w'urwango rushingiye ku moko, bakumva yuko u Rwanda rwakagombye kuba ari urwa mbere mu kubatabara. Cyakora na Tshisekedi uyobora Kongo ubu ngubu ngo ashobora kuba yaratereye agati mu ryinyo nk'umuntu udashaka gutabara ubu bwoko. Turakoresha amajwi anyuranye y'abanyamurenge basobanura ikibazo cyabo n'uburyo bandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Umugore witwa Adele Kibasumba ni umunyamurengekazi warokotse ubwicanyi bwabakorerwaga mu minsi yashize. Nyuma yo kurokoka ubwicanyi yaje kubona ubuhungiro ajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko hageze n'undi yiyemeje kurangurura ijwi rye asaba isi yose gutabara mu bwoko bwe bw'abanyamurenge. Ubu ngubu ni nawe ukurikira hamwe ryabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avugana na radio Ijwi rya Amerika, Kibasumba yabanje kugaragaza ubukana bw'ubwicanyi burimo bakorerwa. Avuga yuko abarenga ibihumbi 3 ari bamaze guhunga, abandi bakaba baramaze kwicwa. Kuri ubu ngubu imihana imaze gusenyuka yose ni 35 irenga. Abantu bose bari batuye kariya karere ka territoire y'Uvira kuva Igahororo, Igatobwe, mu Rurambo, hose nta munyamurenge n'umwe ukibazo muri ako karere, bose babaye impunzi. Bari ahantu iremera iriya kubwegera. Tumaze kwakira hafi umubare w'abantu barenga ibihumbi 3 birimwe abagore n'abana, bose bahunze bavuye muri kariya karere. Mbese kasigaye gucyo n'imihana yose yatwitswe, inka zabo zose, amatungo yabo yose bari bafite yose yahiye. Uyu nguyu niwe wayoboye igikorwa cyo kwandikira umunyamabanga rusange w'umuryango w'abibumbye, ariko banahaye kopi ibihugu bituranye na Kongo birimo Uganda, Burundi, ariko bitsa cyane ku Rwanda nk'igihugu gifite ubunararibonye bubi bwo kuba cyarabayemo jenoside. Bakagira bati muzi neza ingaruka z'ubukana bw'ubwicanyi bushingiye ku moko n'ivangura, mwakagombye kudutabara rwose. Aho babwiraga u Rwanda no muvugo ya Kibasumba byumvikanamo cyane, nubwo anavuga yuko Leta ya Kongo nayo yabarengeje ingohe. Izo bihumbi birenga 3 bigeze hariya bari mu kanisa barafungiranya ahantu, nta mazi, nta biryo, nta buvuzi, nta protection, ntabwo tuyizeye. Njewe ndi umucika 10 wa Gatumba, ndibuka neza igihe twahunze dusanga Monique Burundi yadushiriye amashitingi, ariko ibyabaye mwese mwarabibonye, habaye massacre, ni genocide. Hariya rero turimo kubona yuko abantu bashobora kwicwa umwanya wari wo wese kubera yuko ta protection yabiva ku gihugu, yabiva kuri MONUSCO. Rero turimo kubabwira kandi kuko n'ubundi nta bandi twotakira, nibo dutakira. Perezida w'igihugu cacu n'ubundi niwe muvyeyi wacu, tuzakomeza tumutakire nubwo ahari amazi igihe kino cyose atatwumva. Twakopinze abandi bayobozi mu Rwanda, muri Bugande, i Burundi, bari bose ni abantu bari implike mu kibazo cy'iwacu, ni abantu bakizi bagisobanukiwe, bakagomba gufatikanya na ONU, bagafatikanya no perezida w'igihugu cacu kugira ngo badushakire amahoro. Mu Rwanda bazi ikintu cyo guhembera urwango bikurikiranye n'amoko y'umuntu, ibintu za genocide z'abatutsi bakagomba kubyumva. Ese never again ni mu Rwanda gusa? Ntabwo bari kubona ko birimo kubera muri Kongo? Ibo ntibotabara, ibo ntacyo buvuga.
ntaco bobwira Gisegeti. Mu Buganda ho ibibazo ntivyahabaye, mu Burundi ibibazo ntivyahabaye. Bo never again ni wabo gusa ntawe barakomeza barebere iz'abanyamurenge twebwe dushire. Mu Burundi dufite Red Tabara ni irimo kutwica, irimo gufatikanya na Mai Mai, turaziriki n'abarundi. Rero niyo mpamvu turimo gutabariza ibihugu byose bifite ico zokora kugira ngo barenganure buno bwoko bw'abanyamurenge. Ntabwo ari ubwa mbere n'ubundi abanyamurenge bandika ibaruwa nk'iyi ngiyi igenewe umuyobozi mukuru w'umuryango w'abibumbye cyangwa izindi nzego zikomeye ku isi bagaha kopi ibihugu bituranye bakeka yuko byabaho ubutabazi. Gusa inyandiko zose ntacyo zatanze. Na Loni nta gisubizo cyihariye kuri ibi ngibi yari yatanga ku mutekano w'abanyamurenge. Urugero ni nko mu kwezi kwa 10 2020 mu gitondo cy'itariki 27 z'uko kwezi n'ubundi mu karere ka Minembwe ahatuye imiryango myinshi y'abanyamurenge habereye urugamba rwaguyemo benshi. N'urugamba rwashojwe n'abamayimayi bo mu bwoko bw'ababembe. Inkuru mbi yongera gukwirakwira ku isi yose yuko abanyamurenge bongeye kwicwa, abahonotse ubwicanyi bagahunga. Icyo gihe Gad Mukiza wari umuyobozi wa Minembwe yaganiriye na BBC ayibwira akababaro bafite ko kuba imihana yabo yose irimo igabwaho ibitero byica benshi, ndetse yanavuze yuko ibice byinshi by'abanyamurenge icyo gihe byari byabaye umuyonga. Iyo ni inshuro ya 33 canke na 4 haterwa nabo bamayimayi baba bavuye Rurenge, baba bavuye mu Gipupu, baba bavuye Irebera, aho hose bakaza gutera uwo muhana utewe iminsi myinshi cyane. Tugiye kugira imyaka 3 turi mu ntambara zikomeye cyane. Twebwe hano mu Minembwe, muri commune ya Minembwe, hari hatuye amoko yose, ariko hari abantu bango batishimiye ko mu Minembwe habaye commune, bagaba ibitero byinshi cyane batera abanyamurenge imihana yose. Ahasigaye imihana mikeya hano turi aha mu Minembwe ho nita centre, naho hari abaturage gusa ab'impunzi bavuye mu tundi turere bose naha ngaha bari, ariko imihana yindi yose yo hirya ya Minembwe n'umuyonga yose yarahiye, nta bantu bakibiyongiye. Iki gihe n'ubundi ibitero bya mayimayi bo mu bwoko bw'ababembe nibo bagabaga ibitero kuri abanyamurenge. Iki gihe nabwo Gad Mukiza yashinjaga leta ya Kongo yakagombye kuba ibarebera kuba idashobora kuzana abasirikare bayo ngo bacunge umutekano wa bene ubu bwoko. Icyo ni ikibazo kigize iminsi gihari. Dufite abasirikare benshi bakwiye benshi, ariko nyine harimo akantu twese tudatahura. Leta ntikoresha ingufu zayo nguko izifite, kuko iza kuzikoresha twibaza ko biba zararangiye, ariko baragenda n'ubundi bagiye kugenda nyuma twumva batera amabombe, ariko deja ibibazo byari byabaye. No mu mwanya hari ahandi bari bateye bamayimayi aho bita Mutunda ni muri axe ya Karingi, bari bateye mu mwanya mu masaha 9 n'ibindi, ariko ntikiramanuka cyane ngo kigire hino. Iho twari kutwumva zasana mu mwanya aho n'urundi ruhande abona abamayimayi. So nico nyine tukomeje kuma kwingingera leta nkuru iri hejuru mu butegetsi hejuru, kugira ngo hashyemo ikintu cy'imbaraga bacecekeshe ino ntambara bayirangize. Mu gahinda gakabije kandi kumvikana, abanyamurenge ku isi yose barasaba yuko isi yakubura amaso ikareba ibiri kubakorerwa n'umutekano mukeya uri mu burasirazuba bwa Kongo aho batuye, aho umuryango mugari w'abanyamurenge urimo umeneshwa, abandi bakicwa. Zatangiye kuva mu mwaka wa 2017. Iyi ntambara rero yose niyo ngo gukura abanyamurenge muri Kongo ngo babajane wabo mu Rwanda. Mbese umuntu wese w'umunyamurenge w'umututsi utuye muri Kivu y'Amajepfo w'umututsi wese ngo ntabwo afite gutura hariya muri Kongo, kubera yuko bumva ko tutari abaho, ahubwo turi abanyarwanda, turi abatutsi, kandi Kongo itagira abatutsi itazana batunga. Si ubwa mbere mwandikira umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, kuko umwaka ushize mwaramwandikiye. Byari kuri icyo kibazo mumwandikira, icyo gihe yabasubije iki? Kugeza n'ubu ntacyo baradusubiza, ahubwo ibintu byakomeje kuba nabi kurushaho. Birasa nkaho batumva ikibazo. Impamvu ntekereza nuko bera yuko bumva ko ari intambara y'amoko, bakumva ko abanyamurenge nabo bagwana, ariko mu by'ukuri abanyamurenge ntabwo bagwana. None tugiye kugwana wogwana ukagwana n'amoko ane, uwo bishobora? Ahubwo twebwe baratugambaniye, barabirebera, ntacyo basubiza, ntago bumva ikibazo. Ni nayo mpamvu tugeze ahangaha, aha akarere kose gasenyuka, abantu bose bakaba impunzi.
aho bagwaniye hose nta musirikare, nta monike, nta MONUSCO ubona iza gutabara abantu cyangwa ngo irase n'isasu rimwe rishaka guproteja abaturage. Nigeze kukubwira yuko mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize w'2020 n'ubundi uyu muryango w'abanyamurenge wari wandikiye umuryango w'abibumbye usaba kurenganurwa. Iyi baruwa niyo tuzagarukaho mu kiganiro cyacu gitaha n'ubundi kijyanye n'ubwoko bw'abanyamurenge n'ibiri kubakorerwa. Mbifurije ibihe byiza mwese, babwira inti save umurenge naho ubutaha.